so po zelenici našega največjega stadiona v ljubljanskih Stožicah tekli zvezdniki nogometne preteklosti. Danes pa je že vse pripravljeno za nov spektakel. Prisrčen večerni pozdrav še z komentatorskega mesta, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. Ja, nekako ta poškodba naj ne bi bila. Zdaj pa priložnost za Kaštra, ki strelja mimo gola. Lorber, Maribor zdaj poskuša skozi sredino, prav Ratnik je prestregel in zdaj Nemanja Motika, ki je krenil proti gostujočemu kazenskemu prostoru. Motika preigrava v sredino, Posavec, ponesrečil se je tale strel Ivanu Posavcu, ki tako še naprej ostaja brez zadetka, zaradi dejstva, da je klub poleti zapustil Mario Kvesič. Diogo Pinto. Še ena napaka v izgradnji napada. Rui Pedro in obramba Juga, še ena priložnost za Olimpijo, to da ostaja 0:0. Kar nekaj zmede pred mariborskimi vrati zdaj, ali bo to v strokovnem štabu, kajti ne more si ekipa, ne vem, ki se bori za naslov državnega prvaka. Silva v sredino, Motika je pred vrati. Pinto. Nazaj do Motike. Zdaj podaja v kazenski prostor v Knečo. Priložnost za Sualeja, ki prihaja do strela. To da mimo gola. Osebno gledam to, da sem igral na položaju. Nevarno poigravanje. Zdaj pa Motika je ukradel žogo. Motika preigrava, Motika in brani. Vajalec Kota, to bo šlo očitno za podajo na bližnjo vratnico. Pa še enkrat Motika. Suale poskuša mimo Kaštra na drugo vratnico. Gol! Rui Pedro za vodstvo Olimpije z 1:0 na začetku 34. minute. Če mu to ni uspelo prej, ko je bil predložek z desne strani, zdaj izjemen zaključek z glavo, izjemen predložek, oster predložek Sualeja in pa zaključek z glavo. Na drugi strani tako je eno opozorilo, mislim, da so bili igralci Maribora vsi v 16-metrskem prostoru in prišlo je do predložka po izbiti žogi. Krasno ustavljanje žoge Žorža Silve, podaja v sredino, Motika do strela, kakšna priložnost in sijajna obramba Žbeta Juga. Silva s podajo pred vrata, priložnost in gol! 2:0. Marcel Ratnik je zadev iz drugega plana, kot pravi Matej. Že v prvem polčasu smo videli priložnost po takšni akciji, tokrat pa zadetek današnjega olimpijinega kapetana. In tukaj je treba poudariti dobro pripravljene prekinitve strani Olimpije. Če ste bili pozorni, so na 4 prekinitvah sedaj se zaleteli, da bojo izvedli prosti strel. Se pravi, če gre zdaj za dvojno menjavo, je to tudi zadnja menjava na današnji tekmi. Božič je zdaj vtekel v kazenski prostor, priložnost za Laušiča in gol! 2:1. Marin Laušič ob izteku 69. minute vrača Maribor v igro. To je prvi gol hrvaškega nogometaša v tej sezoni. Zdaj me pa prav izjemno zanima, ali bo prišlo do menjave, ali bo poslal Krznat nazaj na segrevanje Iličiča. Tule je vtekanje Marka Božiča. Nisem bil pozoren, ali je šlo morda za prepovedan položaj. Lepa podaja Božiča. Silva bo kar udaril in sijajna obramba Žbeta Juga. Lahko rečemo, da v tem trenutku Maribor tisti hiter na žogi dominira. Zdaj priložnost za podajo pred vrata. Božič je prišel do strela, Skuka, mimo gola Giuliano Skuka. Ja, moment Maribor. Mislim, da je še 10 minut igre pred nami, vsaj 5 minut podaljška pričakujem. Iličić.
Iličić proti Božiću. Povratna žoga, priložnost za Maribor in obramba Mateuša Vidovška. Mr. Enriquez, your first derby and your first win, you have to be satisfied. Yeah, of course. Should be a different result. We have the best situations. We miss a lot of goals. The first half is very good of us. Only 1-0 in the half time is not so. Don't seems like what we have done during the first half. In the second half, we come again to try to do the second one. We did it. After the second goal, we have a facilitation. This concentration in that moment, then focus the team, let the 1-2, and when this happens, we stay a little bit more nervous, and Maribor start to believe to something. But we have to control better this. This is one of the things that we have to improve. We know when we are over the team, the other team, the opponent, we feel so comfortable, we are so comfortable, sometimes we lose the focus and we concede goals like that. It cannot happen. Today we have the 3 points, the most important. We scored again, more 2 goals, it's very good, but we conceded again 1-1, 1 goal. We don't want that, but I think this is very fair, the win, and for the other numbers is more fair. On Wednesday it's Lille and then it's Bravo. Yeah. Will you rotate the team? We are going to check the players from tomorrow to see how they are. After that, we decide who is going to play on Wednesday, and after we think about Bravo. It's only the next one and the next one and the next one. Now it's Lille, and we are facing a team that at home have 18 games in a row without lose. That means something, that we have to be in the, not 100% but 200% to bring a result, a good result for here, for Ljubljana, and start the phase groups with the right foot. Gospod Tvrza, redko sem vas do zdaj videl tako zelo slabe volje. A da, normalno nakon ovakvog derbija, nakon ovakve utakmice da se ne možete veseliti, da onako frče u trbuhu, ali šta je tu je. Skoraj ste prišli nazaj, ne? Po 0-2 tisti gol in potem ste bili tisti, ki ste pritiskali in bili dejansko blizu tudi točke. Pa žal je što su odlučile prekinitve. Znači mi primimo gola iz 2 prekinitve bez obzira na role u kojima Olimpija imala svoju šans, isto tako naše role onako kako smo to i najavili na utakmici. I jedni i drugi će imati, pitanje ko će to bolje iskoristiti. Olimpija je iskoristila te naše nespretnosti u prekinitvama, a mi nakon 2-1 imali još 2-3 lijepe prilike, Skuka, Repas, ali jednostavno očito nismo zaslužili, neko to od gore vidi. Kako težko bo zdaj mentalno pripraviti ekipo za nadaljevanje prvenstva? Ne? Dobro, bil je ta reprezentančni break, ampak negativni niz gre naprej. Da, i danas mentalno nismo bili na toj razini. Osobito se vidjelo to prvo poluvrijeme gdje je bilo puno prostora, ali nije bilo tog preuzimanja odgovornosti, nije bilo tog srca i hrabrosti jaču, nego dojam sam da smo se malo skrivali i tako ne možemo pobijediti Olimpiju definitivno. Kad je već sve otišlo u 0-2, onda smo ipak krenuli hrabrije i bolje, ali onda je to prekasno. Sigurno da neće biti lako, ali ok, na muci se poznaju junaci, na nama je da to sve pokušamo izvaditi. Vjerujem da ćemo svi biti dovoljno pametni da to izvedemo na pravi put. Koper je naslednji, še ena težka tekma, pa vendarle ne igrate doma. Da, igramo kuće, ali protiv neugodne tranzicijske momčadi koja je u čvrstom bloku, znači ako se puno otvoriš opet opasnost, a mi u ovom trenutku definitivno moramo riskirati. It was a tough game, basically at the end you let Maribor almost back. Yeah. Of course, it's a hard game. It's a derby. I know it's the biggest game in Slovenia. I think we did a good job, amazing job. The first half, I think, a little bit better. But it's football, you know. In derbies, anything can happen. But I think we were in control almost all game. Your passes, basically, Maribor was lost. Your high passes into their box. How did you? Because they weren't defending it.
Yeah. It was our strategy. We saw that we could explore this strategy. It was going well, so we keep it going. And like I said, we did an amazing job since the goalkeeper to the striker. Everybody was amazing. So I'm really happy with my team today. Now it's Lille. Yeah. The legs are heavy after Maribor. What are your expectations about the game in France? Yeah, it's going to be a tough game. Of course, everybody knows Lille's quality, but we are used to play every 3 days. So I think for us, we're going to be tired for one day, but after we're going to have our heads to Lille, and I think we're going to do an amazing game again. Then it's Bravo. It's another derby. It's Ljubljana derby. Tough game. Yeah. Like the coach said, this month we're going to have a lot of games, a lot of tough games. But I think we have a lot of depth in the team. We have an amazing players that are not playing on a starting 11. So we have all the players ready for the games. Thank you and Thank good you. luck. Nemanja, težka tekma, na koncu poraz z 1-2 z vašega stališča. Prvi polčas pa začetek drugega ne najboljši. Na koncu ste vendarle pokazali nekaj nogometa. Ja, res je, prvi polčas z naše strani ni bil najboljši začetek drugega. Jaz mislim, da smo začeli igrati šele, ker smo dali gol. Takrat smo malo naredili nek pritisk, ampak škoda, ja. Težko je karkoli povedati zdaj po taki tekmi. Glave so še vroče in treba malo narediti analizo. Zdaj ta negativni niz se je podaljšal, ne? Očitno reprezentančni premor, pa vemo, dobro, Olimpija, ampak vendarle, ne? Niz se vleče. Ja, res je, niz se vleče. Po Rogaški, mi smo, uspeli zmagati. Tu danes, ja, moramo se zbrati, bili smo že dosti po takem položaju, moramo se stisniti in razmišljati o nedeljski novi tekmi. Ja, zdaj v nedeljo greste nazaj domov, Ljudski vrt, zagotovo bo prednost, pa vendarle, ne, tudi Koper ni naivna ekipa. Ja, seveda, nobena ekipa ni naivna v našem prvenstvu, z vsako ekipo lahko zgubiš pike, tako da Koper, je pred nami na lestvici, moramo se dobro pripraviti, tako kot za vsako tekmo. Prvo moramo dobro analizirati našo tekmo, potem pa se pripraviti za nedeljsko. Hvala in pa srečno. Hvala.